U ovom videu ću sa vama podeliti priču o jednom od najboljih filmova 80-ih, Umri muški. Mnogi ga smatraju najboljim akcijnim filmom, ali on je i više od toga, može se reći najbolji film ne samo 80-ih, već spada i u najbolje svih vremena. A mogu je da ne bude tako. Film nije originalan kao što mnogi misle. Malo je poznata činjenica da je adaptacija filma urađena po romanu iz 1979. Ništa ne traje večno, autora Roderika Thorpa. Međutim, nekoliko stvari se razlikuju u filmu u odnosu na roman. Reditelj John McTiernan je radnju smestio u jednu noć, umjesto u 3 dana kao što je u romanu, i glavni lik ima totalno drugačije ime, Joe Leland, u odnosu na Bruce Willisovog Johna McClane. Da li zbog toga, ali veći deo scenarija nije veran romanu i često je improvizovan tokom snimanja. Bruce Willisova najbolja uloga. Kako i sam rekao, omiljena uloga Brucea Willisa je upravo uloga Johna McClane. Sad, da li je to zbog toga što mu je ponuđena do tada nezamisliva svota novca od čak $5 miliona? Danas ta suma iznosi oko 13 miliona. Ili je jednostavno stvoren da glumi Johna McClanea i uživa da ubija negativce dok trči bos u majici na bretele. Ali da li znate da ona nije ponuđena njemu prvo? Najbolji glumci 80-ih prepuštaju Johna McClanea Bruceu Willisa. Pre nego što je on prihvatio ulogu, u filmu su odbile da glume tadašnje glumačke veličine kao što su Sylvester Stallone, Al Pacino, Arnold Schwarzenegger, Robert De Niro, Mel Gibson, Charles Bronson i Clint Eastwood. Upravo Clint Eastwood je prvovitom posjedao prava na roman po kome je film zasnovan i planirao je da glumi početkom 80-ih, ali je kasnije odustao. Willisova trajna uspomena na film. Bruce je doživio teško oštećenje sluha u sceni kada puca i ubija jednog od terorista, jer su ćorci iz pištolja bili preglasni radi realnijeg efekta pucanja. Ironija glavnog glumca. Ironično, Willis, kome se glavni nemački terorista podsmejeva da je sve američki heroj, zapravo je u stvarnom životu više Nemac od većine ovih zlikovaca. Naprimjer, Alan Rickman, glavni negativac, je bio Englez, a njegova desna ruka koja ga glumi Aleksandar Godunov je Rus. Dok je Bruce rođen 19. marta 1955. godine u zapadnoj Njemačkoj, od oca Amerikanca i majke Nemice, tako da vuče i nemačke korene. Studio povlači pravi potez. Izmišljena nezavršena Nakatomi Plaza je sedište tada pravog nezavršenog studija 20th Century, te je studio to iskoristio i tu zgradu je koristio za film i nisu se štedeli jer nisu uzdržavali od snimanja vratolomije i pravih eksplozija i ostalih akcijnih sekvenci. Jedini mali problem je bilo to što su neki od srednjih spratova bili zauzeti administracijom, pa je snimanje scena sa pucnjavom odloženo posle radnih sati jer su se neki od zaposlenih žalili na buku. Kako znamo da je Umri muški film iz 80-ih? Režiser John McTiernan, koji je inače godinu dana ranije završio Predatora, je otkrio da je većina spoljašnjih eksplozija i oštećenja koje su se dogodila u i oko zgrade koje se vide stvarno. To su bile 80. Čak i najbolje glumice 80-ih propuštaju priliku. Lista glumica za to vreme je razmatrana za McClaneovu ženu Holly Gennero McClane, Michelle Pfeiffer, Meryl Streep, Linda Hamilton, Jamie Lee Curtis i Carrie Fisher. Božićni film ili ne? Ljubitelji ga smatraju božićnim filmom jer se radnja dešava za Badnje veče, iako je akcioni film i nema toliko veze sa temom novogodišnjih praznika. Umri muški nije klasičan akcioni film. Može se reći da je prvi deo bio prefinjeniji od ostalih delova u serijalu, pa je broj tela ostao na relativno malom broju, u odnosu na drugi deo gde se razbacuju mrtvima i broj dostiže do 164. U prvom delu od svega 18. Ipak sa 2 sata i 11 minuta ovo je najduži deo u ovom serijalu. I jedan je od retkih akcionih u kome se glavni lik i negativac uglavnom nadmudruju, a ne pesniče i biju. Ali je to tako dobro urađeno da se pitate kako im je uspelo. Zaključak. Kao i ostali filmovi na kanalu o kojima pričam, i ovaj je jedan od onih koji se mora pogledati bar jednom u životu, jer treba ipak verovati publici na internetu koja mu između pohvala daje i odlične ocene, 8,2 na IMDb-u internet sajtu, glasalo je skoro 1 milion ljudi, Rotten Tomatoes mu daje 94%, Metacritic 72, a ja ukratko čistu 10. Mada nije bitno šta svi kažu, nego odmah na gledanje ko nije, a evo stižu i praznici, pa ko gleda prvi put maksimalno će da uživa. Vidimo se u sljedećem videu.